Dobar dan, ovdje smo da vam pokažemo kako biti ninja. Da, mi ćemo biti super treneri i objašnjavat ćemo vas kroz zabavno emitovanje. Jahahaha. Da ćete vidjeti kako mi radimo. Mi se super kontroliramo, to je lekcija broj 1. Sad ćete da vidite. Ko tu Robi, baš smo se iskacirali, baš smo super likovi za me. Ovo je bila lekcija broj 1. Sada lekcija broj 2. Morate naučiti super da skačete, kao prave ninja. a neka neki slabići. Moja ruka, sorry, ja nemam ruku, da, moja glava, Treća lekcija je kako napraviti salto. Ako se pitate gdje je moj drugar Bobby, otišao je da piški, sad će i onda se priključi. Oj, baš smo se potkršili, zar ne? Pogotovo i Bobby što me razvalio u leđu. Si rekao Robi ili Bobby? Robi. Pauza. Ja, zeleni Bobby, sam se maskirao u krušku. Ja, plavi Robi, sam se maskirao u živu. A inače, ako ne znate, četvrta lekcija zapravo je morate da znate da se kamuflirate. Inače, nema vajde biti ninja. Ja, vidiš, Živa i Kruška, daj da uzmem malo. O, doviđenja. Jo, jedva smo se zvukli pored onog dedetine ili babetine, ne zna se šta je više. Dobro, vreme za petu lekciju. Bobby se malo plaši, tako da, Robi se zapravo malo plaši, tako da će vam čika Bobby, to je ovaj zeleni, će vam izvesti nešto manifestno. Ali ne pokušavajte to kod kuće, molimo vas. Moj kosti. Da li sam dobro? Jel vidite kako se moj prijatelj Bobby radi? Ja ću biti invalid do cijelog života. Zato sam vam rekao da to ne pokušavate kod kuće. Ali ako ste uživo protiv našeg puca, možete da postanete ninja. Ali nikako ne pokušavajte petu lekciju. Doviđence!